Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kumererwa neza nshuti bakunzi bacu. Nitwa na Cretin Ntirushwa, mbaye ikaze ku Ibendera TV. Uyu munsi igiye kubagezaho inkuru idasanzwe aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wahoze ari umupilote w'indege yahamwe n'ibyaha byo kureba filime z'urukozasoni akabikorera mu ndege maze abihanishwa gufungwa umwaka umwe, hiyongereyeho n'ihazabu y'amadolari 5,000 amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze kuri mwese, tubibutsa ko mushobora kuduha ibitekerezo byanyu munyuze kuri adresse zacu nk'uko zigaragara muri video. Michael Hawk yemera ko yakoze ibikorwa by'urukozasoni ndetse bigayitse kuko yarebye filime ya porunogarafi umwaka ushize ubwo yari umupilote w'indege. Uyu akaba yemera ko yakoze ibi indege iri ku rugendo, nubwo abisabira imbabazi ariko bikaba byamusizeho umugayo. Abacamanza bavuga ko Michael Hawk w'imyaka 60 yiyambuye imyenda akiyambika ubusa imbere y'umupilote w'umugore wari umwungirije, maze atangira kureba filime y'urukozasoni yari muri telefone ngendanwa ye. Mu gihe indege ya kompanyi ya Southwest Airlines yariho igenda, Hawk yakoze igikorwa kijyanye n'imyifatire itari myiza ndetse iteye isoni ubwo yiyamburaga imyenda yiwe indege igeze mu kirere maze agatangira gukora ibikorwa by'urukozasoni, ibintu bisa no guseduiza umugore w'umudereva abari batwaranye iyi ndege. Umucamanza wo muri Maryland yamuciriye igihano cyo gufungwa umwaka wose, anamutegeka gutanga ihazabu y'amadolari 5,000 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urukiko ruvuga ko ibi byabaye mu gihe indege yari ku rugendo ivuye ku kibuga cy'indege cya Philadelphia yerekeza i Orlando ku wa 10 z'ukwa munani mu mwaka w'2020. Igihe indege ngo yari imaze kugera mu kirere, Hawk yavuye ku ntebe y'umupilote yari asanzwe cyangwa se yari yicayeho, nuko yiyambura imyenda yose atangira kureba filime z'ibishegu kuri telefone yiwe igendanwa. Uku kandi ngo niko yageragezaga no guseduiza umupilote w'umwungiriza wiwe bari bafatanyije gutwara iyi ndege. Itangazo ry'abacamanza rigira riti Hawk yagaragaje ingeso mbi n'imyitwarire mibi mu cyumba cy'abapilote mu gihe umwungirije w'umugore we yakomeje akazi kiwe, kabone nubwo nta ngaruka zamugizeho ariko yaramubangamiye. Bakomeza bavuga ko Hawk atari yigeze abanza kurebana amaso ku maso n'uyu mugore wari umupilote w'umwungiriza wiwe mbere y'uko indege ihaguruka. Ikinyamakuru Associated Press kivuga ko umucamanza wungirije ari we Michael Cunningham avuga ko uyu umupilote wungirije yagombaga kubahwa no guhabwa uburenganzira bwe, ntajyanwe mu bishuko na Hawk. Uyu umucamanza agira ati ibyo Hawk yakoze sibyo. Uyu mupilote w'umugore yari afite uburenganzira bwo kubahwa no kutajyanwa mu bigeragezo nk'ibi ngibi. Urubanza rwa Hawk rwaciriwe mu rukiko rwa Maryland kuko ibi byabaye iyo ndege ariho igeze. Yemeye icyaha cyo gukora ibiteye isoni mu maso y'abantu ndetse abisabira imbabazi. Gusa ibi byamuganishije ku kubura akazi kiwe ndetse no kubura impozamarira cyangwa se ibindi byose yemererwa n'amategeko biturutse ku kazi. Mu itangazo yasohoye akoresheje video, Hawk yasabye imbabazi kuri iyo myifatire yiwe. Yagize ati byatangiye twabyumvikanyeho n'uyu mupilote wari unyungirije, sinari nzi ko bigera aha hose. Umucamanza John McCarson yabwiye Hawk ko iyi myifatire yagize ingaruka mbi kuri uyu mudereva kandi ko yashoboraga kubangamira umutekano w'indege ndetse n'abagenzi iyi ndege yari itwaye bose muri rusange. Hawk akomoka mu karere ka Longwood muri Leta ya Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
yari amaze imyaka 27 ari umupilote w'indege y'ikompanyi yitwa Southwest Airlines mbere yo guhagarara mu mpera z'ukwa munani umwaka ushize w'ibihumbi 2020. Mu itangazo yasohoye, iyi kompanyi ivuga ko itashoboye kwihanganira imyifatire mibi nk'iyi kandi ko izafata imyanzuro ikomeye mu gihe byagaragara neza ko byagenze uku nguku. Umuvugizi wayo avuga ko bagiye kumenya ibi bintu Hak amaze gusezera muri iyi kampani ku bushake bwiwe. Ivuga ko kandi ngo nk'inkurikizi y'ibyo uyu yakoze bahagaritse kumuhemba ibigendanye n'imperekeza ze zose n'ibindi yemererwa n'amategeko nyuma yo kwitwara nabi bigezaho. Turabashimiye mwese mwabanye natwe muri iyi nkuru. Nari Anaclet Ntirushwa, ndakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ugira amahoro y'Imana.